u našem kliničkom centru iz meseca u mesec, iz godine u godinu vide zaista poboljšanja i vidi napredak u svim segmentima rada i u delu terapijskih procedura, u delu kvaliteta, gde smo naravno pomogli sa nabavkom najsavremenije opreme i danas, za razliku od perioda pre 5 ili 10 godina, imamo zaista u svim segmentima dijagnostike najsavremeniju opremu koju po kvalitetu možemo da merimo sa drugim kliničkim centrima i u našoj zemlji i u regionu. Vidi se naravno i ovaj napredak u delu uređenja objekata u kliničkom centru. Vi se sećate da smo minulih godina uredili gotovo sve klinike. Ostaje naravno da za narednu godinu i za naredne godine napravimo planove i da završimo deo posla, kao što smo završili ovde rekonstrukciju ovog najstarijeg objekta koji je počeo da se gradi 1907. godine, ispred koga se nalazimo, a verujem da ćemo već u narednoj godini pristupiti, i to je plan koji je pred nama, rekonstrukciji klinike za urologiju, zatim rekonstrukciji očne klinike i da ćemo započeti izgradnju nove klinike za stomatologiju, što će zapravo biti prva faza izgradnje nove dečije bolnice, novog instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. To nas očekuje u sledećoj godini. Kada je reč o zdravstvenom sistemu u ovoj godini, mi ćemo već od 1. septembra, ukoliko Skupština Vojvodine potvrdi naš predlog kroz izmenu budžeta, ići na rekonstrukciju Kamenice 1. Vi znate da je Kamenica 2 u funkciji već 5 ili 6 godina. Kamenica 3 će biti završena u narednih 9-10 meseci, a mi ćemo paralelno s tim, nadam se do kraja godine, već imati ugovor za rekonstrukciju onog najstarijeg dela Kamenice, centralnog dela koje koriste svi instituti, takozvane Kamenice 1. I to će biti naš prvi, rekao bi, prioritet u narednih već nekoliko nedelja. Što se tiče Vojvodine, u toku je rekonstrukcija bolnice u Kikindi. Očekujemo da Vlada Republike Srbije odmah nakon konstituisanja pristupi sveobuhvatnoj rekonstrukciji bolnice u Subotici. To će značiti da ćemo u narednoj godini nastaviti da ulažemo u zdravstvo kao jedan od naših centralnih prioriteta. To se pokazalo kao veoma odgovorna odluka, imajući u vidu da je to jedan od naših prioriteta još od 2016. i da smo uz naravno takav rad mnogo spremnije dočekali globalni izazov korona tokom 2020. i 2021. pa i ove godine, dok mi ovde govorimo i dok pričamo, imamo mnogo rasterećeniji sistem, jer je bolnica na Mišeluku prihvatila veliki broj pacijenata, a do pre godinu dana su pacijenti bili gotovo na svim klinikama i u svim objektima kliničkog centra. Dakle, planova ima mnogo, vi sad možete da pratite tokom jeseni Kamenica 1, od sledeće godine već rekonstrukcija novih objekata. Ovde u kliničkom centru naša ideja je da neprekidno, ulažući u zdravstvo, dostignemo standard razvijenih zemalja, a to će biti jedino moguće ukoliko najškolovaniji, najbolji, najuspešniji ljudi, a neki su tu i ovde sa nama danas, među zdravstvenim radnicima, nastave da primenjuju procedure i da stvaraju na kraju krajeva i nove kadrove koji će ih jednog dana zameniti. Dakle, da imamo puni kontinuitet u svim segmentima, i u radu zaposlenih, u usavršavanju, obrazovanju, u primjeni dijagnostičkih metoda, u nabavci najsavremenije opreme, a država će se potruditi da izdvajanjem više novca u svim segmentima, pa i kroz zarade i kroz sve druge elemente finansiranja u zdravstvu, doprinese svoju ulozi.